گرنگیا دەستپێکردنا دیالۆگا کوردی ئەم دەرباسی بیرمینگهاما بریتانیا دبن دکتۆر زارا ساڵح ئاکادمیسیان میوانی منە دەم باش کەکێ دکتۆر زارە دکتۆر زارە دخوازم ژوێی پرسەی دەست پێ بکەم نوها دیسە یعنی دیالۆگا کوردی دبێ دەست پێ بکە شاندا ئەمریکی لورە لەگەل ئالیان یەک و یەک هەفدیتنکردنە بەس هەفدیتنین دو ئالی هینشی دەست پێ نەکردنە لەگۆڕ باوەریاتە یعنی ji çi tê ku civînên dualî hin jî dest pê nekirine. Belê spas bo te jî bo hemû temaşevanên Kurdistan 24 di baweriya me de yanî sedem navegerê Aliyê Kurdan ji ber ku xwediyê înîsyatîvê rasta bin navê General Mezlûm Abdê de lê bixwe Emerîkî xwediyê vê înîsyatîvê ne û di baweriya me de wê bi ser bixin ji berî yanî di dema Trump de jî ew xwediyên ew kesên ku çavdêriya wê dikirin gotin yanî em ê van vê diyalogê berdewam bikin û em ê bi dawî bibin. Ez bawer dikim di vir de divegerê cem Emerîkan ji ber Emerîkî divê veguhestina goçêbû ji dirêveberiya Trump heta Joe Biden de hinek guhartin pêwîst bûn yanî belkî we jî we bihîst berî di roja nûka ew nûnera ji bo Sûriya wana nû hata destnîşankirin yanî. Ez bawer dikim di rojên bê de wê ev pêvejo dest pê bike şêweyeke bêhtir ji dil yanî û ev tiştên gunha di nav Kurda de pêk tên ez bawer dikim hinek ecacoka Kurdiye got her û her tê hildan gava got ew çavdêr ne di nava de bê ew sîwana Emerîkî got nelwir bê em ê hinek gelek qirbalix û tozîr bîn yanî duêreş jî bîn di ser xaniyara. Keke zara her wiha yani hin şirovekar dibêjin ku hin aliyên herêmî naxwazin yekrêziya Kurdî pêk were ji ber wê yekê jî carna astengiyan derdixin biriya hin pêvendiyan dixwazin astengiyan ji bo yekrêziya Kurdî pêk bênin bi taybetî jî ji bo ku doza Kurd bi taybetiya Rojavayê Kurdistanê ji asta navneteweyî bînin bikin babeteke herêmî û duwir de wê bifetsênin. Şiroveya te divê derbarê de çi ye? Belê ev pirsata gelekî giring e ew ji xwe ev e ez bawer dikim ev e bingeha hemû nakokiyên got derdikeve. Em tev de dizanin her çar dagîrkerên Kurda dibine yek dematê pirsa Kurdî yanî çi qasî her çar alî jî dûrî hev nakokî we heta xwîn jî di navbera we de hebe ev her çar rejîm lê gavatê ser pirsa Kurdî cih de dibin yek medî 2000 yanî pirsa referendumê de cih de hemû bûne yek. Di vir de jî ez bawer dikim ew axaft yanî tanî ziman û naxwazin pirsa Kurdî bikeve bibe li ser masa navdewletî di wir de gava bibe yek dosyên navdewletî bikeve bin wê sîwana navdewletî de berjewendiyên navdewletî de bawer dikim wê çaxî wê çaxî wê bikeve qunaxeke dî de ew qunaxa dî jî wê mafê Kurdî bêne tekeskirin. Ez ji bo wilo jî ev aliyên herêmî ev dagirkirinê Kurda her yekî ji aliyê xwe ve dixwaze nakokiyan derxî. Ez bawer dikim Kurd got xweşik yanî aliyên siyasî got xweşik tê bikin divê dibin yanî ew sîwana berjewendiya stratejî ya hebûna netewa Kurd wê fêm bikin got pirsa Kurdî îro pirseke tê wateya hebûn û nehebûnê ji ber em vegirna yanî egem em vegirna rewşa Sûrî îro hemû aliyên Rusya û Îran ji alîkî ve got piştevaniya rejîmê digirin û Tirkî jî got piştevaniya rêkeberiye digire ev alî hemû jî rewş bikeve aliyê wa de wê Kurda 100 salî de ji hûn devegirin. Tenê hêviya Kurda maye ew piştevaniya Emerîkî got wa tiştekî ji war ava bike ji bo wilo jî got Kurd vê naxweşik tê bigihîjin ez bawer dikim wê zûl hev bikin wê hesan bê yanî diyalog. Doktor Zara her wiha dîtinek heye ku yekrêziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dikarê we bike ku Kurd bibine navendekî çareseriya krîza Sûriye bigiştî taybet jî çareseriya pirsa Kurd
چارەسەریە پرسا ڕۆژاوایی کوردستانی پێنگاوین گرنگ بێنە ئاوێتن هەڵستەنگیên گوتێنە دەرخستنجی دوێ چەرچەوەیدەیەک و پرسا کورد قاستا پلاتفۆرمên navdewletî de di asta platformên ku Kurd dikarin temsîliyeta xwe weka Kurd bikin ji bo ku rêl ber wê yekê bêgirtin. Nirxandina te divê derbarê de bigirim Doktor Sara. بله ابجی پرسکه گلکی گرنگ براستی شخوا اف یک شاشتین مزنن ای همو آلین سیاسی کردی گو کتنه داشت دسپیکا شورش سوری گو هر البنده آلین عربی بچرک بری بچ رژیم بی گو بیجن ولا اما فی خود جمعت خوازن نولویا اگر کرد خود بینن آلین سیاسی کردی خود بینن نونره ملتکی گو هجماراوی نزیکی 4 میلیون آیا دوی بجروجا پیشیده خو ببین وکه نونری گلی کرد به پلتفرما که سربخوا اف پلتفرما سربخوا وکه چاوا نمونه باشوری کردستان گاوا گو همو رکبری عربی معارضه عراقی دوراوا خو کوم دکرن کرد خودی اینیسیاتیو بوند وردا شاشتیا روجاوا اف بو کردن روجاوا گو نکاری بون و رولی رابن لی ایروجی ندرن گو ایروجی نها کرد کاربن و دیالوگی ببن سری پلتفرما که خوی کردی لخورو کردی سربخوا آوا بکن و پیرجی پروگراما که سیاسی داخوازی خواهش کرده زالب کن بیچت خوازن لگور ویجی وان آلیه دن یعنی الهرما کردستان سوری ایرو عرب و سریان هنه پیکاتین دیجی هنه کارن و ای کسی گو باوریا و وان ما فی کردی نتوی ها بیدن در سوری دا ویچاخی کرد دبی وقت به ماکا آفاکرنا که رکبریه کنه وش بر هم تفت زن گویرو ائتلاف سوری ایرو بر رو خاندنی دفت چه یعنی ایرو تخوازن الترناتیو کشوناوی بگرن کرد کارن ویرو لی بلیزن گو خوشک لیسکا سیاسی تی بگیجن و گلکی در فتش کردارا هاتیه یعنی اگر ایرو پشتوانی امریکا وینی سیاتوی زوب نسری و اف در فتح بش برگو روشا سوری هند دسپیک ده هند تشتک تقاب نهات نهابتن جنيف هر ور برپاش وگرش خو استانه و سوچی او ارمانجا کوايدين هيا دکتور سارا بابتکی کود روژاوا رایا گشتیا کردستانی ده تیگرتنا دستان جی اوکم رایا گشتیا کردستانی بگشتی پیشگیریا دیالوگا کردی لروژاوای کردستانیت که هرما کردستانی بتوایی دستلات آخوا بسروکاتیا هرمی به حکومت هرما کردستانی به سکنا جناب سروک برزانی پیشگیریا یک ریزیا روژاوای کردستانی دکن گرنگیا و جبو دیالوگ و یک ریزیا روژاوای کردستانی تچاواده نرخینه بلش خو اف باور دکم ابنا یک جهویین گو کرد کارن بشتا خو راست بکنج آلین او آلین کردستانی و یعنی گاوا باشور کردستانی هشکرات بیجه و جسپی که دجید بی یعنی بیک ریزیا کردی ریا افنا از باور دکم و یعنی کردش برگو هر به خودینه یعنی او مدکاوی های باشور کردستان یعنی تبلغو هرمگا فدراله بی او بخوا واتیا دولت که دستینه وکا پشتوانیش بو پرسا روجاوای کردستانی از باور دکم یعنی آلین سیاسی و هر ور پشتوانیا کردستانی ببین گاوا او بخوا لخوفا گرن و وان ناکوکین کسایتی ازیتی پارتیتی تن بدنا علیکی یعنی اخافتنک جور یکی جور گوت ابناز باور دکم قاشولن وقت به بالون پخپخون کن والا نتپقن یعنی ایرو پرسا کردی پارتیاش کسا گلکی مستره پرسا ملتکی یعنی قناغا که گلکی هستیار سوری ده درباست بی گوین گوهرتن گلکی مزن چه بن دکتر زارا هر دوی چرچوی ده تخوازمشته بپرسم نها گفین همبری روژاوای کردستانی جی رژیمی بگره جی آلی ترکیه و بگره جی آلی ایرانی و بگره گو دستوردانا ده روژاوای کردستانی با آوائی که اشکره دکه هر وها سکنا روسیه گو دست نشان دکه کو لدجی ستاتویه که کردیه لروژاوای کردستانی یک ریزیه که کردی دکاره پلاتفورما کردی خورتر بکه گو بکار به زیده تر دواری خواه پاراستنی دجی برانبری واگفان دا آستا نفخوی و دا آستا نفدولتی دجی ببه خودی گرنگیه کو
اف گف نکاربن باندوری روجاوایی کردستانی بکن. بله ابنا گلکی راستا شخوا سمیان روجاوای کردستانی او گاواگو کاربن ویدیالو کی ببن سری گاواگو یکیتیه که سیاسی اوا بکن به پلاتفورما که کردی الخرو و پیرجی او هزا لشکری هی یعنی ایرو زیده 100,000 هزین کردی این گریدای پیده و هنا هزین سیرا دموکرات لشکرین پشمرگین روج هنا گو اوجی آمادنا ورن تبلی وی پیوجوی ببن بو بروانیا روجاوای کردستانی یعنی همو هوکار و فاکتور نفخوی آمادنا گواگو کرد وینا آوا بکن ویچاخی پرسا کردی جوی قناقا تنگ درد کفی او آلین هات این زمان هر چار داگیر کری کردی و بوارجی پشتوانیا و روسیا تکیش بر روسیا بخوا اف پیلان ویداوی و جدسپیک وجی هر بسرکشیا روسیا ولود که و دخوازی هر ور کردا علی رژیم ده بکشینه بگو تمافا جوارم سوگر بکی وقتی گو کرد کاربن وی پلتفرم آوا بکن و برنامج که سیاسی هشکره زلال آوا بکن و چاخی و هزاوا لشکریجی خرد عرضه هیا و از باورتکم و ببنا نکاغذ و ببنا لیستوانه کی خرد پاشروجا سویدا و به پار نامنن و چاخی بحراوی و هبت جنیفه ده وکا نو نرین کرد ند ناف ندرك بريده نبالي رجيم دا شخد في كرد بلو بكنش برقو او نو نري ملتكينا ننو نري بلاتفورما كمنصة قاهرة يعني منصة موسكو نبهالكي سي تشارلز لامن يعني اف براستيجي كرد فيل سرخوا قبول لكن قو تفلي تالي بن او الين قو ايرو ما في كردي هيش قد تجاري قبول لكن يعني ازفردا جوالين سياسي كردي برز دكم چاوا ون كان ناف فالين عربي قو ما في كردا تجاري قبول لكن ون بوارد كفنا هف بيمانا دا چاوا ون كرد بخوب خو نكارن الهفرونن ون گفتگويا في ديالوغا قو گريداي بجارن فيسا ملتكيرا ون نكان ببنساري براستي اب جهه مخابنيه وكرد يعني جفاتا كردي قلي كرد حموجي الهيفياغو اف قناغه كسركفتي بجبو دوزا كردي دهندروي سوريا دا دكتور سارة هروها قال مال الرجباي كردستان جي هرتي نزمان هن آلوزيين كو لرجباي كردستان دواري آبوري دواري بازاري دا تين جيان دن هنا دبيجن كو اف ديتنا خلقي رجباي كردستان يقو قالك جارا لسر اكراني كردستان بيسو چارجياني نزمان دبيجن كو گر يك ريز يكا كردي بيگوره دکاری روشا بازاری روشا آبوری جین یا روجاوایی کردستانی بده و جاندن جوی آلوزیا ایرو خلاص ببه دوی چرچوی ده دیتناتا گر بگرم دکتر زارا بله يعني شخو عم زانن إنه ريفابريا كهيا أف ريفابريا هيا عليكي سياسي تاني فقريدا يا شخو جو غافاغو دستهلات عليكي سياسي بي وي حمو يساو حمو تشتيغو بيك ورن ويل غوري برجواندين وي علي بي يعني او يسارو لا خناستني او تشتيغو هاتي افاكن وي نل غوري برجواندين خلكي يعني ايرو غافاخ ملتي كرد ايرو نكاري نان بيدا بكي كهربانينا غازا مازوت ابتشتين سركنن اي روجاننا يعني اف بي ديفين روجاننا غافاغو ريفابريا كهف بش هبش حمو علي سياسيش كحمو كسين اكاديمي كسين بسبور وكاربن خزمتي بكن جبر دس هلادار خزمتا ناقو خلكي بنافي قل بخي بن خزمتا برجواندين خدا از باورم دفردا قو يكريزيك تشي بحمو علي بشتار بند في بيفجوي داوري وريفابريا كنو افاف بيجبو جبوي هريمي از باور دکم وی انجام نگله کی ارنی در کفن تبلو گو ایرو روش نوکا نه حالتك النورمال اجبر تديت شرها د شرط مرجع شدادا قال كريز درت كفن اللي حتى راداكي از باور دكم وي باندور كوي باش هبي و خلق عليكي و وقال كي بهنا وفرها بوي ارام بمجبر جو كرد لهف بكن ياد الدوا وی روشاوای جواکیجی يعني یا روزانه وی از باور دکم وی جبری باشتر بی وی یسا گره که یسا هنگی دست بی بکش برگو وی
دزگه و وساطه دولت يعني ريفابري كانوا افابن جو نبع لك سياسي تنبات بيجريدان از باور دكم و ابنا بكبي من خدمتها خلكين ما يروجا بعدا سپاسیات دەکەم دکتۆر زارە ساڵح ئەکەدەمیستیان کوژ بیرمینگهاما بریتانیای تولگەلمە بوو. سپاس بتجي